Mizoram Chief Minister Laldu Homa sida akhoi Honorable Chief Minister sina mediator oibiu haiba kaino hairu haiba kara Niti Aayog ki kaino moi mifam chatpada ko adu dum soirabni mediation haise mediator am leine ko aduga mediator se direct involved oine settlement process adu soirabni dum haiba yabasi good office oibiu haiga do good office haiga ani leko this settlement of dispute sigi pot mayam le jude settlement adu settlement da settlement na akhoi gi hije hujik lai sida tawsi mediation haibane ko mediation ki mamang da male duna good offices kawe you Israel ke khatna bada ko Iran Iraq khatna bada UN Secretary General na good office tawi good office kaino kana kaim tawro ma tawtu conducive atmosphere am sem do wari sana bagi ma kaim yaw do nabani unaya da mi he phamina ro ko unaro ko cha ka pithak tan khodra mana atmosphere do phajan do wari sana ba conducive creating conducive atmosphere so that party can sit together and discuss their issues ne ko adugi pot aduna good offices kawe akoi sina mediation naiba sidi berane mediation haiga di mediation ne yaw do sidi mediator em yaw khane ba pu ngasai gi Laldu Homa sina mediator oideba mediator haide kaino ma si sai settlement yaw khla ne ma si aduda ma di neutral na te ma di zo ni zo hai mi zo ni zo hai moi leader ni zo hai ri moina adu adu som una khrebani mamang da khoi gi mamangi joram thangai matam ani rom unare adagi Laldu Homa gi matam su unare ITL ki kari ge ko kim kerang leader me adi moi gi 10 MLA mem loi una khrebani adna neutral oido mi na mediator ohen ba very danger si ai onom jabe chani ko America president la ke bra UN gi la ke bra amal it should be neutral oido ba si di neutral na te ba khwai pa soi se akhoi khanga da bana good office puto ki yai good office di ma chief minister good office puto ma yaw dong te wari sawa ya na ba e sirum ji phamoko sa puro ko din ka ma loi sin do ma ka yaw do ado huji ki mediation hai ji di mi je dai yaw ki phamane ba onang na kari hai ba nang kari asin sum mi sin sum de ka tawra ne ado di masina kano ni Israel ga Hamas ka kai khatna ba America president sina America gi khoi gi kano se secretary of state ni he mediator tawe pora da yaw Israel mi sang tawe adu di ya sidai da mediator ha no ti good office hai dong ne akoi chief minister in sang khangam do man de mediator ga good office ka khena ba se si like pa da ya ro si international law da yaw bani settlement international dispute UN charter da kai da chang yeng da khang ro aduna good office oil ga di Laldu Homa na taw se khu yai ba ko adu ga mediation oi ba mediator ne ek taw di ya te ko adu di mijoro ngasai kuki gi lal ho ba hai ga da terrorist hai ga da moi mi sang ga wayen khani loi ga sudi thare ha adu si ko kumane mediation conciliation ko ka lei sum bane ba si taw ba ya do poni si lal hori ba mi hat ba genocide taw kangu du ga wari sa ga la ga di khoi ne kaino taw du si wo mo di wari sa do ngati military crackdown taw do ne military crackdown is only solution ne India government assembly resolution law dong ne we should do military crackdown against those terrorists dreaded terrorists na resolution ta dong ne akhoi ne wari sa ni polkin dialogue taw ni polkin solution ni kaino polkin solution ni ningha tamba separate emission pi polkin solution go away atai di polkin solution go di polkin solution pi ni moi harau ro mani moi de kaino sem ro bane hayang wari sarak pada moi council ma sem ro bane pun laga ya advance ni moi de hana pre plan da wari saba kaura ni we should be ready ga loi tawram ni ai kham danger ni wari sabi ba haiba sim soire asokudi moi mathak ta military crackdown to is only solution natraga de khoi berani ko aduga pangpilen parang naga haiba kaino union territory hum khaido si kai mai mango ma kai moirang gani mai mang bugi haina bi leibani mas nawa ko jung unar pada ana adu potung topi ro manipur di suai kai ba de ko manipur gi territory integrity je suai kai ba de pithribi force am thuga ya de akoina lu pajar pada thengna je amoju sui thaben khali jamui kashmir gi di maze gi men sign taw de akoina cookie tabi ga yam ngai ko ngasi cookie tabi pangpilen ga yaw ga ti mon thabi ko copy ma jamui kashmir instrument of accession ka sign taw ba adu maze gi men sign taw de ni si case yaw ni anan instrument accession sign taw nu mi tu da de gi moi proclamation law thok pani india constitution ma khala lai ni na adu loi bane mai sovereignty sign da taw gi bane ba ko adu gi pot ni adu na moi instrument accession nang sign taw ni the maze agreement manipur taw tripura taw si sign taw rom de moi di ana khoi di maze gi men sign taw India da merge to ki ba maze gi men du lalis me khoi haijar adu gi du chapter mani ko maze gi men sign to India da khoi si merge to ki na ji historic fact si di legal truth ne si di adu na maze gi men kai no this is the treaty between two sovereign country ne mi India is sovereign oirami matam du da Manipur is sovereign country ne mi adu na sovereign country in sign to treaty ne mi treaty ji ek provision kai matam da Vienna convention law treaty nam lai ri ba ko adu matung ina
1969 अदु अप्लाई तौरकदोनी अदुना अदुगी पोर्शन को मुन्ने येंगदबनी अखोइगी चीफ मिनिस्टर नसु एसेंबली हाइदौनी वी मर्ज टू इंडिया बाय मर्जर एमपी नसु हाइबिदौनी एमपी जो हाइदी एमपी खरबुदी वांगांगे नांगे वांगांग नांगमदब एमपी नग थारंबा हनकति वालो ngange yam phare even including maharashtra jaw bok to wangange ade bimol ngange adagi ti am alfred ngange lu ngange phare bako ngang bodu da maje gi min suam pande am tang palu ai nai tu na haijabani assembly da adagi di parliament da maje gi min pan bi mayam khangu janti एनी कुकी ट्रांजेक्टम का हप्सन अखोई खंगौब्रो मिटेदा हंगुनदा कनादा हंगे मिटे से एसटी चंदम थोप्रो थोक्तब्रा जे मोगे कनो सुप्रीम कोर्ट की मतुंगिना अदु कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंगिना कमीशन से सेम्बिरो क्राइटेरिया दु लेब्रे यंबिरो अतोप जाति दा हंगबगी करी मथोक तागे बसे अखोई जी करी नो बाव अखोई की लमसे अखोई जी करी ओने ट्रीट तौबिरो नो बा अखोई जी करी ओरगे मणिपुर है लमसे अखोई को मणिपुरी की ख्वादी की मरु ओइबा पार्ट अमा ओइबा मिटे से करी ओने उबिबगे बा अखोई की पोत तौरगना मी हेक्ता हंगबा एकदम लोहनबा मीगी होरगना पंगाप हापसनबा अखोई मीगी दम तो पोकप्राबा अखोई एमएलए मंत्री सिंह जे मीगी दम तो पोकप्राबा हारुगा अथोना सावरकनी अदुना सावरकनी हाबसि करिगिनो सावदबो कइनो ऐ प्रका थारेने ऐ प्रका पास तौगदर तौरिद्रा जे अतोबा छात्रदा हंगद्रो राइट अतोबा छात्रदा हंगद्रा पास बतुने तौगदबने अखोई फंगोम थे पिरो फंगोम तो के पिरदुना अदे फंगोम थोकदबो मयामने पंगाप हापसले फंगोम थोकबा अखोइना करिगि नमजलगा थमिगे मसि साना सिदा सानरिसे करिनो आई हाइजेरिदो ने मुथके बड़ा मुथलो बोमा जोगम थादर न कइनो मै कइनो इम्फाल वैली दा कोइ ले मै सिजगनि कइनो व्हाट इज योर प्रॉब्लम खुला फब बेम ले दाइने आ हजिकति कुकी ना मथक के आ कइनो दोन बोमा याम चुम्बर लामरा दिखन दे लफु दहिदा कापसले हाय इसिंग द कइनो थादर हाय याम लाइक पोदि ने मिते हात पदिया हातुक बिरो कइनो न हिंगदबा मानि हिंगौरो मचुम चा चादना कना गिनो हिंगौरो अखोई सिगदब अखोई सिजगरगे कइनो हंजन हंजन तालगा दुगदिनो अदो अखोई मिते गे ओरगना तपकनी मी गे ओरगदि थुगरे को मी गे दम तो पोक पाइ तो अखोई तारे बौजिक से को अदुना हजि मथंगदा डिलिमिटेशन लाको कांदा मिते गे एमएलए ना को मुंबुसिगे मनुंगा कुंथ्रा दिगे हाइदगी मतमदा अखोई वॉइस क्राइदे लेगदोइनो वेयर विल बी आवर वॉइस मधु खंदन सुम लरिबा मयाम अमा सुम लैरे है तारे मसद करिया अपील तौबिनिगे खनबीनबगी दमकता है अपील लेजे ने थबक तौबा हैतबसिंग जे भोट थोकपिरा अनु मसा ने नयुम नेम द पथाबिरो अहिबा माने थोकजरकनी लोरे लैबागी खन थोकजरसनो अबा तो लपकन थोकजरसनो इसा ने यादने को खुद थांगलगा पथाबिरो जो लग रहा है यहाँ के लोगों को दुख और दर्द को देखती हूँ मिलती हूँ वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कब पीस आएगा कब हम अपने घर पर जाएंगे आज ऐसी सिचुएशन है फायरिंग चल रही है लोग खेती नहीं कर रहे हैं ये कब तक चलता रहेगा इस तरह की शांति नहीं होगी तो लोग 2.5 महीने से उनका घर जल गए हैं 5,000 के लगभग घर जल गए हैं 60,000 लोग आज कैंपों में रह रहे हैं खेती नहीं कर पा रहे हैं क्या है अमीर जी आप यहाँ की स्थिति के बारे में मैंने आपके सामने रख दिया और बता भी दिया मैंने ऊपर भी और मैं बहुत दुखी भी हूँ यहाँ का जो सिचुएशन मेरी लाइफ में जिंदगी में मैंने कभी ऐसी हिंसा नहीं देखी जो मैंने मणिपुर में देख रही हूँ।